Чрезвычайлы родыру министерственде ишлегензем пор жине духма юрамаш чизе шире пазырға тараща. Унзырын пызык ингек пулма булдарать. Апла буленде ажаземде, шеденеземде хрушсырлық перге манаща. Сылыр температура үснебе бірле пар жинже харушлықта үзет. Паян хигуна шубашкарды господинже тада сүндер варричи вігінже адыл варри пардан тазалны тезенде юрать. Юлныде пите шанжықсыр. Пердеріс мархускану тузанах анзагайма булать. Шабақта шакна темжін пулышсем шуда илмешші. Шак юлашки пар жине хиллеги пулышсем паян хигунах туғашы. Тада ялзенже перін пөвезембе күлізем жинже пурде певезем ужылман, шыв прыжине тухре, анжақта пыр кыштах тұрадынде. Шанбада хеллеге болышсем хал юан живзем жинжен, певезембе күлізем жине көшіріш. Анжақта пыр был хын ятне анжақ калама болады. Хын ширипліхне, шанчықлыхне был подержі. Нумаях пулмас Шубашкар районенче юрдугасынчи певере утмылзагыр жылхи пулыш парайне анзагайна. Хайвал шені Шубашкарда бурнаганскер булна. Шел булинде аршин шыланайман. Хали порулдавлы булныне ажасыне тязырхаттар зақтымалла. Шакиртне гунзынже бір шені Шубашкар бадынже, Куславка хулы бадынже, ажасыне поржинчен шпирин шылав жезем, гимс работники зем поржинчен ширан херне шидерзе. Ялзинче, каларымынде певезембе күлізем жинже кыштақ пор тұрайд, ачазем шак уже күнзенже нумайыжы поржине туғаршын, шанында выляза елешін, пор ширипліхне терслешін. Аслызен, ашамышсен, ачазембе чылайрақ калажас болады, хрушсырлық берге. Шылавжызем балартны дарых, шүрге поржинче пите азырғанза, уразыне шударза утмалла, чупма юрамаст, енженде шыва анза кайсан, чигерлей шуғалза каймалламар, пулышма жинмелле. Унчен шиелги думахывза парақса, ширепрех поржине шуза тухматырышмалла. Чевашингыларым валли Диана Иванова, Леонид Петров, Михаил Солин.